Pozdrav svima, dragi drugovi. Ja sam Goran iz Sankt Peterburga. Evo, posle 15 godina došlo je vreme da se rastajemo sa Rusijom. Doteralo je cara do duvara i dosta je bilo. Pa dosta je, brate, bilo. Dosta je bilo, kume. Dosta. Za ovih 15 godina sam upoznao Rusiju i Ruse ko svoj džep. Šta mogu da kažem ukratko je sljedeće. Sve ono što se u Srbiji, a i van Srbije, u srpskim krugovima priča o Rusiji godinama i decenijama, praktično je sve laž. Počev od ruske istorije koja je laž kao i srpska istorija, koju su pisali nekakvi navodni pobednici, do istorijskih momenata koji povezuju srpski i ruski narod, gde ima mnogo toga što je preuveličeno, a i nepravilno i lažno rečeno, preko toga da smo nekakva braća, da smo slični, isti. Za mene više braća nisu, ja imam brata u Srbiji i to mi je dovoljno. Što se tiče sličnosti, sa moje tačke gledišta, nemamo nikakve sličnosti sa njima. Mi smo Srbi slobodoljubiv narod koji je tu uvek pokazivao ne samo prema spoljašnjem neprijatelju, nego i na unutrašnjem planu, kada smo dizali bune protiv raznih vladara koji su nas ugnjetavali i u raznim istorijskim periodima. Kod Rusa toga praktično nikad nije bilo, odnosno bilo je toliko malo da je to praktično zanemarljivo, narod robova i robota. Trudim se da se izražavam bez psovki, mada u odnosu na posebno ovih posljednjih nekoliko godina samo mi je psovka što se tiče Rusa na jeziku, mada ću se truditi da tako ne bude, ali ako neki put izleti, ne zamerite. Naravno da ima još Srba koji žive u Rusiji i da ima Srba koji se ne slažu sa mnom, to je normalno. Razni ljudi, razna mišljenja. Tako da, šta mogu da kažem, svakom svoje i svako svojim putem, ali ja sam čovjek koji se bavi sa tehnikom u profesionalnom smislu, tako da sam sklon malo dubljem analiziranju. Volim da proučavam stvari malo dublje, odnosno uvijek se trudim da dođem do neke maksimalno moguće, znači, dubine razumevanja. Pa u tom smislu neskromno mogu da kažem da sam verovatno jedan od boljih poznavalaca Rusije uopšteno gledano, a to znači i ruskog naroda i drugih naroda koji tu žive, naravno, ali pre svega ruskog, što se tiče njegovih osobina, karaktera, mentaliteta. Dosta dobro poznajem rusku istoriju, i onu zvaničnu i onu nezvaničnu. Relativno sam potkovan u ruskoj književnosti, muzici takođe, i klasičnoj i neklasičnoj. Relativno dobro poznajem i rusku savremenu muziku. Tako da, u suštini imam dosta argumenata, od kojih sam mnoge izneo na svom blogu, Srpski anarh. To je ranije bio blog Svetlost Vostoka, ali naziv te adrese nije više odgovarala realnosti, tako da sam promenio na odgovarajući naziv Srpski anarh. I tako, što se tiče bloga, mislim da će iduće godine biti 20 godina kako ga vodim, prilično dug period života kao jedan dnevnik
hronika, znači događaja, raznih promjena u životu čoveka i promjena mene samoga kao čoveka. Tako da, što se tiče bloga, mogu da kažem da u principu tu neki tehnički detalji, tu je stariji dizajn, ali je dosta dobar. Znači za blog. Nije mi cilj da bude neki, ne znam kakav divni dizajn, da bude složen, nego da bude takav minimalistički prost dizajn, gdje je sve jasno, gdje se stvari svode na čitanje, znači, teksta, na posmatranje videa, slušanje muzike, koga naravno zanima, to je moj ukus i tako dalje. Malo menjam naslov, imam nekoliko standardnih u paru, znači naslov i sličice koje ide, tako za razne potrebe u principu. U planu mi je, tako da kažem, da znači izdam bar jednu knjigu osnovanu na sadržaju bloga. To bi bila znači hronika, znači hronika koja bi se sastojala od priča iz Kanade, iz Rusije, a pošto se pripremam da se vratim u Kanadu za nekoliko meseci, znači opet iz Kanade, znači Kanada, ako sam rekao Srbija, Rusija, Kanada, Rusija, Kanada, znači kao neki krug, da, koji se, znači, okrenuo. Naravno da bi sadržaj knjige bio u stvari filtrirani sadržaj bloga, to je sadržao bi, znači, samo one priče koje su vezane za prvih 10 godina koliko sam proveo u Kanadi, za 15 godina u Rusiji i nadam se ostalo vreme, ne znam koliko, Bože zdravlja, u Kanadi ako se sve znači desi kao što sam planirao uz Božju pomoć. Što se tiče druge knjige, volio bih da to bude neki, sad zaista ne znam u kom obliku bi to bilo, da li u obliku nekog romana, da li u obliku neke možda biografije ili ne znam šta, ali nešto što bi obuhvatilo i moje, znači, poglede na svet, mirovozrenje, da, kako se to inače može reći. Ali to za sada nije u prioritetu su ove pripreme, znači da se ode iz Rusije na najbezbolniji način, da se porodični poslovi srede dobro, da mi sin znači dobije to što dobije preko mene, to što može da dobije preko mene, a tu mislim, znači, na moje trojno državljanstvo, znači srpsko, rusko i kanadsko, to je da on ima sve to isto što i ja, da može da se kreće, znači, slobodno i da ne bude u ovom gulagu, jer ova moderna Rusija se u posebno u ove posljednjih 3-4 godine pretvorila u pravi pravcati gulag. Tako da na tome radim. Ovo je probni video. Verovatno će tu biti naravno promjene, ja ću da vidim šta tu može da se, znači, poboljša. Tako da vas pozivam da u skoroj budućnosti znači da pratite moj kanal na YouTube-u. Cilj mi je da malo više bude znači ovakvih priča kao sada, znači snimljeno, tako da vidjet ćemo kako će to sve da se razvija. U tom raspoloženju vas i sve, znači, pozdravljam do skorog viđenja.